Ndi umunyabutare part 3. Let's go. Ndi umunyabutare, so of course ko kugeza n'ubu ngubu nkibaza nimba ku mukobwa mwiza koko harabaga umukobwa mwiza wategaga imodoka. Muri kuntu twahageraga tugakana tukavuga ari kati shoferi ntago twejomera. Ndi umunyabutare, so of course ko nzi ibiraha byo kwa Kinengo. Urupfu rw'uriya musaza desi rwari igihombo, ariko mwibuke neza ko kuri hotel Foko naho bacuruje ibiraha kandi byari biryoshye nabyo, ariko nta bisaruti ibyo kwa Kinengo bipfunyitse mu mvaho. Ndi umunyabutare, so of course amata yo kwa Jose na n'uyu munsi you guys aracyanjya mu mutwe. Ndi umunyabutare, so of course iyo ndebye ngo za convention center I'm not impressed. Twebwe mu mbera byombi gahunda zose zihuza abantu zaberagamo kandi bikagenda neza cyane. Ndi umunyabutare, so of course isoko ryo mu Rwanda ryaremaga niho wajyaga guhahira great deals ugatawumva ko waronse koko. Nkomeza gushimira abanyabutare turi guhurira kuri iyi challenge. Murakoze cyane kunkumbuza mu rugo, ndakeka ko gahunda ari ugutega nka